Ngiyamkhonza bazalwane, ngiyakuhlonipha ukuhamba kwakhe noNkulunkulu. Bengixoxela umbuli kulezi nsuku ngithi yangihlupha nansi into elithi iBhayibheli uJesu waxoxa udaba wathi indoda ethile yaqasha abantu. Uthi uJesu indoda ethile yaqasha abantu. Uthi abantu bafika ekuseni bazofuna umsebenzi. Ekuseni ngehora lesithupha iBhayibheli lithi le ndoda nababantu umpostoli yabaqasha. Basebenza laba bantu bajuluka lwaqhubeka usuku. Kwathi ngo-12 kwafika abanye abantu bama esangweni bathi besizocela itoho. Uthi uJesu le ndoda yabaqasha nalaba bantu emini ngo-12. Kanti ithe kulabantu abaqasha ekuseni ngiyonika udenariyo ngomsebenzi elwenzileyo namhlanje. Makungena abasemini yathi sebenzani nani futhi ngizonikeza udenariyo. Lithi iBhayibheli kwashaya u3 besebenza nalabo baka12 sebeqala ukujuluka. Kwathi ngo3 kwathiwa kunabantu abamesangweni bathi bazocela itoho. Lithi iBhayibheli yabaqasha le ndoda yathi nani futhi ngiyonikeza udenariyo. Kwaseqala kusuka umsindo. Umsindo ususwa ukuthi yini sithola udenariyo sonke. Ngoba abanye bethu bafike ekuseni. Into engihloniphayo lana baba uNhlangamandla, ngihlonipha ukuthi uba Mtshweni ufike ekuseni kule nsimo esikuyona. Yabahlonipha ke laba abafike ekuseni ensimini le esikuyo. Ngoba laba abafike ekuseni banethwa izimvula. Laba abafike ekuseni bazwe ukushisa kwelanga lehora le12. Njengoba ngihlala naye ngihlale ngimbuze ngithi baba uma ngibuka izithombe zakho ngiyabona ukuthi wawuyilo muntu okuthiwa uhandsome. Futhi bayadela abantu abafika usemusha. Ngiyabona ukuthi kwakuwuketshezi lwensizwa. Bese into yakhe ihlangana nogobo. Kanti ugobo ngokwalo lunamandla. Ugobo luyageza, ugobo luyabutha. Ugobo luyimagnet, ugobo luyabutha ugobo basalwane. Ugobo luphosa eyiseleni. Uyithole wephukile awephulwanga ubudedengu. Wephulwa ugobo oluphezu kwempilo yakho. Ngoba ugobo alu-attract izinto ezinhle zodwa. Lu-attracta futhi nezinto ezimbi nazo. Zibizwa yilo ugobo. Manje-ke ngiyambuza ngithi mawawumi estadium esinabantu abangaphezu kwa-50,000 ubambe imic ubabeke la isandleni sakho, waphunyuka kanjani? Wasurviva kanjani? Ngoba inhloso mbuli ukuthi laba baqashwe ekuseni batshele laba bangena emini. Yabahlonipha sifika insimu kaSimakade inembhudulo kwaphuka ihlahla kulala phansi utshani kuyabonakala ukuthi kuke kwashaya izangquma kodwa kunamadoda amileyo ashulukileyo asasuka inqola ekhanda athi sangena ekuseni lawo lensimu esikuyo. Ngihlushwa-ke abafana abancane abangenayo namantombazanyana khona angayihloniphi indlele ayificileyo ensimini esayimela amalanga nayiqhotho nemimoya ze-survive. Hlukumeza-ke le nto ngoba asiqashwanga kanye kanye. Yeke le denariyo
kodwa asiqashwanga kanye kanye. Masingena la singenanga kanye khona abantu bakaNkulunkulu esebelivikelile icebo likaSimakade. Khona abantu bakaNkulunkulu akade behambe beshayeka monqobewa belala phezwalo icebo likaSimakade belihlenga hayi ngoba wenzama inyama yabo ingafuni ukuthi benze lezo zinto, kodwa mungathi akahlabelela ubaba Mtshweni eduze kwakho uzohlabelela ingoma athi mayibukela isidlo athi khumbula iCalvary. Mayiqala voice yakhe vibrator ubona inyembezi igcwala amehlo lento yokukhumbula iCalvary usafayive ngayo. Khumbula Calvary. Ihlonishiwe bazalwane kakhulu umpostoli Nyandeni noPaul Bentshukumo, Sihlalo Umbuli nabazalwane bonke ngibonga ithuba eninginike lona ngenyanga yamakhosikazi eSouth Africa. Kule nyanga kucelebratewa umuntu wesifazane, mkhulu umuntu wesifazane wenza into enkulu. Babekisa phansi amadoda amaphasi, babhekana nohulumeni wobandlululo isikhodla khondla, bathi cha sekwenele asafuni. Le inyanga bazalwane sizobuhlungu mayinkosi yakwaNene isho ukuthi kunomuntu wesifazane obulewe. Kule nyanga siphethwe njengamaqanda, siphethwe kahle, siyatotoswa, siyacela, siyaphiwa, siyabuzwa noma singacelile ukuthi ufunani. Siphethwe kahle, siyathandwa. Sisibuhlungu masiza ukuthi khona umuntu wesilisa okwazi ukubulala umuntu wesifazane eSouth Africa ngo-August. Kule nyanga siphethwe kahle. Yithini ngithiphe inyanga yethu yokucela nje noma yini okuyicabanga uyicela kuloyo baba loyo, ngicela uyicele inyanga leyo yokucela esicela ngayo. Ngicele uzokunika akanadabu lapho leyo nto nje uzoyicela uzokwenzela yona. Imbokodo ake nisishayile izandla. Oh Jesu, inyanga yethu angishumayele. Angishumayele. Awubuke lo muntu oseduze kwakho, umuntu lo kaNkulunkulu nje oseduze kwakho. Umbuke nje lo muntu kaNkulunkulu oseduze kwakho. Ungakhali yekho ukumbuka, umbuke. Umuntu nje kaThixo oseduze kwakho umbuke. Umam Nyandeni usenkingeni uhlele eduze kwendlovukazi akazi uzoyibuka kanjani. Ngifuna ukuthi kuye ungesabi na uJesu nawe endleleni yonkeya. Ngifuna utshele lo muntu kaNkulunkulu nje oseduze kwakho uzubamba utshele uthi ungesabi na uJesu nawe
khona. Kodwa kulento mfushane uNkulunkulu ayibeka enhlizweni yami ngizothi kuwe siyahamba. Ngifuna ukuthi kulo ngicela umbuke njengomfowenu. Ngicela umbuke njengomfowenu. Ngicela umbuke njengengane yakwenu. Ngicela umbuke emehlweni. Ngicela umbuke emehlweni. Uthi kuye unesabina uJesu unawe. iBhayibheli incwadi yesibili kaSamuel sahluko samashumi amabili nanye. 2 Samuel chapter 21 amavesi amabili uverse 9 noverse 10. Ukhona umuntu ongangifundela masinyane angifundele ngesizulu. Incwadi kaSamuel isahluko samashumi amabili nanye chapter 21 verse 9 and 10. Verse 9 and 10. Wabanikela ezandleni zabaseGibhiyoni, babaphanyeka entabeni phambi kukaJehova. Bawa labo abayisikhombisa kanye kanye. Babulawa ngesikhathi sokuvuna ezinsukwini zokuqala ngasekuqaleni kokuvunwa kwebhali. uRispa indodakazi kaAya wathatha indwangu yamasaka wasendlalela yona edwaleni kusukela ekuqaleni kokuvuna kuze kuthelwe phezu kwabo amanzi asezulwini. Akavumelanga izinyoni zezulu ukuba zihlale phezu kwabo emini nezilwane zasendle ebusuku. 1 Samuel chapter 9. 1 Samuel chapter 9 verse 13. Here. 2 Samuel chapter 9 verse 13. Second Samuel chapter 9 verse 13. Incwadi yesibili kaSamuel isahluko esesishagalolunye isahlukwana eseshumi nantathu. uMefiboshethi wayesehlala eJerusalema ngokuba wadla njalo etafuleni lenkosi. Wayelunyonga ngezinyawo zakhe zombili. Bamnyanela incela uzothandaza sithando sami. Yayihlonipha into kaNkulunkulu mayeyibeke kumuntu. Ingelosi yentshukumo imazi kangcono lo mama. Amen. Ngifuna angiconnect negrace yentshukumo. Angiconnect nengelosi yentshukumo. Imazi kangcono ke lo muntu. Ingelosi yentshukumo. Awukwazi nje entshukumeni ukwenza noma yini umedlule ngoba yazi lo muntu. Sithando sami awungiconnect. Sasisentafuleni nakho Nkosi. Abesikisela yikho lokhu kuzohlala etafuleni. Liyaphila izwi lakho-ke Baba. Jesus, liyaphila izwi lakho. Liyamilisa utho agwadule. Liyasiphula ngisho imithi emkhulu. Sikhona njengebandla lakho. Ubungadabula nasemini yantampama. Ubungadabula nakona ndawo. Thathuthuma luvo lwakho Jesus. Awuthi kakho umuntu onamandla
lapha umyando ikhona ivesi elithi ngambamba lo muntu oseduze kwakho uthi ngambamba ngesandla umusi ukuthi ukhona yini ngisho ngoba sihamba nje noNkulunkulu nathi ngambamba umusi ukuthi kodwa ukhona yini la eduze kwami bese uthi jabula ke ithi noma kwaba khona isikhathi sendlala imvula yangana kodwa leso sikhathi sifika ngesikhathi sikaDavide inkosi uDavide ke umuntu kaNkulunkulu uDavide ke usebuza uNkulunkulu ukuthi indlala nesomiso esingaka kwenze njani yini imbangela yalendlala ngoba masihlangana nezimo siyambuza uNkulunkulu yini imbangela yini sizathu ungani ngibhekene nalesi simo lesi bakhona abantu engishumayela kubona lithi iBhayibheli bishop uNkulunkulu wamphendula uDavide wathi kungenxa yabaseGibhiyoni ababulawa uSawuli uthi uNkulunkulu mayimphendula uDavide uthi kungenxa yegazi kungenxa yendlu kaSawuli indlu yegazi kungenxa yendlu yegazi kungenxa yabaseGibhiyoni ababulawa uSawuli lithi iBhayibheli wembuli uDavide wayise eya kubo ababesele abaseGibhiyoni wafika wababuza ukuthi singenzani okufunda iBhayibheli uthi uDavide singenzani ukuze nibusise ifa likaJehova noma yini eniyoyisho ukuthi siyenze siyoyenza leyo nto bese bathi abaseGibhiyoni uma bephendula akundaba yomuntu lena futhi akwindaba kaSawuli lana abantu basibulala owakhipha umyalelo wokuthi sibulawe wayethi asiqedwe siphele singabi insali singabi khona
emqolweni kaIsrayeli. Uthi uDavide kulungile. Ngifuna ukuzwa ukuthi into enganenza niqole. Yini engingayenza ukuze niqole bese niyaqusisa ifa likaJehova? Bathi abantu baseGibhiyoni kwinzalo yalomuntu owasenza kanje sinikeza abantu abangamadodana abayinzalo yakhe sambe siyobaphanyeka eGibhiyoni phambi kaJehova. Uthi uDavide bawukhishelwa kini labo bantu enibafunayo. Lalela-ke, ngicela uqale kubambe nakho. Abese ethi uDavide, lithi iBhayibheli, kodwa uDavide akavumanga noMefibhoshethi oyindodana kaJonathani kaDavide. Ngicela ukubambeke lokho. Ngesikhathi eyidedela inzalo kaDavide kaSawuli ukuba ibulawe, washiya wahlenga uMefibhoshethi. Lithi iBhayibheli wamhlenga uMefibhoshethi kaJonathani kaSawuli, wamhlenga ngenxa yesivumelwano esasenziwe phakathi kwakhe yena Davide noJonathani. Wathi uma ngibadedela abantu ngoba ezinye ivumelwano ihambe zisihlenga. Kukhona into ethinta uBishop lama esokwenza inkonzo yomnikelo. Uthi le ndoda uJobe yayide ithandazela abantwana bayo, ithi mhlawumbe ngesikhathi bejabule kungenzeka ukuthi bamthukile uNkulunkulu. Lana uyabenefita uJonathani uMefibhoshethi ngenxa kaJonathani uyise. Uyibambeke leyo. Bese lithi iBhayibheli. Bese lithi iBhayibheli, bakhishelwa kubo abantu abangamadodana endlu kaSawuli abayisikhombisa, baphanyekwa. Lithi iBhayibheli labo bawo abafa bonke kanye kanye. Kufanele ukuthi inhliziyo yabaseGibhiyoni iqole. Uma uqola kwenhliziyo yabaseGibhiyoni ngoba awuyibulali into uNkulunkulu angasho ukuthi uyibulale. iBhayibheli lithi alabaseGibhiyoni babeyinzalo yama-Amori. uNkulunkulu wathi abayekwe bona bangabulawa. Awuyibulali into uNkulunkulu athena ungayibulali. Bona ukuthi uSawuli abulale lokhu athe uNkulunkulu ungabulawa akuhlengwe. Bona ukuthi kumenzani uSawuli, kumkhosta kangakanani ukuthi alahlekelwe izizukulu zakhe eziyisikhombisa zibulawe ngosuku olulodwa. Ngoba lithi iBhayibheli uSawuli wakwenza ngokushisekela indlu kaIsrayeli nekaJuda, engasalalelanga ukuthi uthe uSimakade bangabulawake lapha. Ibambe sambe. Lithi iBhayibheli, nyantu basa mase befile lana kukhona owesifazane onamadodana akhe amabili abulaweyo nawo adliwa unkatho lokuba yinzalo kaSawuli. Sanibonani entshumeni. Lithi iBhayibheli, lo wesifazane okuthiwa uRizpa, uma insizwa zakhe seyifile, lithi iBhayibheli wayifunela indwangu yesaka. Ngicela ukubambeke lokho futhi. Lana wembuli kunabantu engizobahlalisa kule ntshukumo, bahlale kahle, bahlale kahle. Lithi iBhayibheli, Mam Mtshweni wafuna indwangu yesaka, wayindlala edwaleni. Lana kunabantu esizobahlalisa kahle, bahlale kahle.
lithi iBhayibheli wayendlala edwaleni, lithi iBhayibheli wayendlala wayelula phezu kwedwala wayesehlala kuyo. Okokuqala lokho ngicela ukubambe umtshali lo seduze kwakho uthi okokuqala lokho okokuqala thani kuye ubambe lokhu, ubambeke lokhu ukuthi lo wesifazane bafuna indawo edwaleni. Ngicela ukubambe lokhu ukuthi wayifuna phakathi kwezimo ezimbi, phakathi kokufelwa amadodana akhe anqanyulwe amakhanda ahengiwe, wayesafuna indawo yokuhlala edwaleni. Ngithi lesi isimo akuso esibi, ufelwe ahengiwe amadodana akhe, kodwa lo muntu wesifazane lithi iBhayibheli wafuna indwangu. Ngithi phakathi kwesikhathi Mam Mtshweni sokulahlekelwa, phakathi kwesikhathi sokufelwa, phakathi kwesikhathi sokulahlekelwa, wathi kufuneka ngithole indawo, kufuneka ngithole indawo, kufuneka ngithole indawo, kufuneka ngithole indawo. Ithi ngiyecela ngonansi indawo sengiyifumene emthunzini wasonqablezweni. Ilalela wempuli wafuna indawo. Okokuqala waphenduka, okokuqala ngoba uhlobo Mam Mtshweni wendwangu ayendlalayo uyisayini yokurepenta. Uhlobo ngoba abantu bethatha indwangu mase sifikile sekuthathu lapha abantu bethatha khona, abantu bethatha indwangu abanye bathatha ezelinene. uDrispa uthatha indwangu yesaka, sign of repent. Uthi phakathi abafuna ukuphenduka abantu esikhathini sobuhlungu babo, ngoba basuke beyivikela ngobuhlungu, fanele uzwelwane naye ngoba yena usebuhlungwini. But this woman akafuni abantu abazomzwela ngobuhlungu, uphenya isikhundla. Jesus. Hey! 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 Jesus. Wabusi umuntu ohlalayo umbuli. Wabusi umuntu ohlalayo. Yeah. Lo muntu wesifazane hlala. 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 Jesus. Ingane ifile. Andikufa amadodana, kufa abantu abanembewu besithi. Kusho ukuphela kwegama lakhe.
wakhe nelomyeni wakhe. Kodwa lo muntu lo wesifazane weBishop Mtshweni wahlala. Sifikile izakhe mnyaka. Kodwa lo muntu wesifazane endaba ezitha. Wahlala. Lethani indwangu nansena yakho mbuzo. Awulalela iduze kwamfana Shumayeli. Bishop, wayekade kusukela ekuseni baze kwashona ilanga ethi emini inyoni zezulu ngeke zingofa amehlo abafana bakhe wahloba basebusuku uRispa wahlala ney'dumbu wabonga iy'ngonyama ebusuku wadudula uRispa lithi iBhayibheli akazange ayivumele ilwane ukuthi isondele ayidunjini zabafana bakhe wathi hayi ngisakhona bona bafile bona banqunyiwe bona sebeyizidumbu kodwa lezi dumbu lezi ngizoyigada ngeke ibophe izinyoni ngeke zidliwe amanqe ngeke zidliwe izinkhonyama ebusuku mana Kushumayeli lana awufuni bona namhlanje bamqone abantu abaright lana ngifuna abarong kakhulu namhlanje ngifuna idumbu bese ngifuna laba bazoyigada angafuni laba bahambe kahle angafuni laba bangena ingozi namhlanje uma bekukhona umfana oke wathi uyahamba esindisweni walimala wayithola ezalisile bengizomkala sohlala nayiduze kwami nengane yakhe bese ngifuna inkosikazi ephethe ithawula izongiphumela lana ngifuna laba balimalileyo endleleni bese ngifuna mamnyandeni ngifuna uRispa esizomthola namhlanje uthi into sengiyoyenza ngeke ngibahleke ngeke ngibahlabe ngeke ngibajaje ngiyogada ilwane ngeke ngibahlanganyela nesitha esibalimazileyo la angifuni bona abantu abangcwele lana ngifuna ibhedi zalomuzi namhlanje ngifuna ibhedi izehluleki zalomuzi ezithi kiyohlala lana lalela weBishop Mtshweni lithi iBhayibheli wathi lo muntu wesifazane ngizoyigada le idumbu baba bantu betshoni uze kwehle imvula ezulwini
Mtshweni, usafela Mtshweni. Uzohlala ngapha. Bagqileleni laba uMam Mtshweni njengoba beyizibhedi benjena. Lindi mvula. Lindi mvula. Hayi ukuthi angiyiboni ukuthi izidumbu. Kodwa ngilindi mvula. Ezokwehla esulwini. Ihlambulula nezidumbu. Njengoba zinukela. Nami siyanukela. Kodwa mina ngikwazi ukuyishiya ngobezami. Ngoba yezami. Ngicela ninginike ithuba. Ngihebeze. Bese nginxusa. Mvula. Abantu banezinto abayikhombayo abacabanga ukuthi umuntu uqualifya ngazo ukuba okwendlu kaNkulunkulu. Angazange sisho yena uNkulunkulu ukuthi siyoqualifya ngazo. Lithi iBhayibheli. Awe bishop ngafuna sishumayele mina. Lithi iBhayibheli wababuthwala. uDavid wezwa ukuthi uRispa uhleli ubusuku nemini. Bapha abantu besifazane entshukumeni ngo-August. Baphi laba abazonyakazisa iministry yamadoda. Baphi laba abazofusa ijelasi emadodeni. Baphi laba abazoshumayela amadoda ahlukumezeke. Athi sizoshonaphi makukhona abantu besifazane abanjena. Bapha bazowashukumisa. Lithi iBhayibheli wenzama. uDavid wezwa ukuthi ngishoba wena ulala endlini. Idumbu zika-Israyeli zilanga. uRispa umuntu wesifazane uhleli uyigadile ebusuku nasemini. Ulithi imvula. Shoba wena uhleli. Shoba wena uright. Umuntu wesifazane othile usentabeni uyagodona. Bapha abantu besifazane. Baphi laba abangenawo umsindo kodwa bazoministara bethule aze ashayike amadoda ey'tulweni, ashayike umuntu wesifazane ehleli kwiministry uNkulunkulu amnisele kuyona, engabaki iy'khundla zesonto, ehleli kwiministry uNkulunkulu amnikeze yona. Baphi emseni. Lithi iBhayibheli mfana wami uDavid wezwa. Lithi iBhayibheli. Lithi iBhayibheli wamamqola uDavid esezwile lo muntu wesifazane wabishop Thwala wanyakazisa iministry phakathi kwey'bilini zikaDavid. Lithi iBhayibheli uDavid wasukuma. Lithi David. Lithi iBhayibheli uDavid wasukuma. Wahamba wayolanda amathambo. Basawula nakaJonathani nabanye abakwa-Israyeli ababebulekwe yilesi sizwe, bababulala baze bathumba namathambo, bangakwazi ubanwaba. Ezwa ukuthi lo muntu wesifazane akakwazanga ukuyolala uhleli ugade idumbu. Wathi mina
ngathi unomshumayeli ngani bapha bafweni apha amathambo apha amathambo abafowenu apha amathambo shakuba ishabelela kamnandi ukuthi wena uqinekile kwaze kwanana apha amathambo abafowenu wake wenzani ngabo mabedwangulwa isitha wenzani ngabo wake wenzani wake wayikhathaza yini ngabo lo muntu wasifazane wanyakazisa udavide wanyakazisa ugogo bedodeni and mayivuka ayisatsheli muntu ivuka iyahamba ithi lo muntu osifazane ugade idumbu mina ngaye kamathambo kaSawuli king ka-Israyeli angikwazi ukuthi ake where's part of it all nakaJonathani angikwazi lowe sivumelwano ngoba kunabantu esesingenela beyivumelwaneni kunabantu abake basithwala ngemthandazo esabakahlaya endleleni apha amathambo kaJonathani wake wafika yini kuloyo mkimpinto ozwa kuthiwa wake wakuzwa yini sewukokotha emnyango waba namahloni yena ukuthi awe nkosi yami bakuphumana esengifika kulesi simo bese uthi wena umidumbu zika-Israyeli Jesus. makunezika-Israyeli lithi iBhayibheli lana asibambene negazi nenyama lana sibambene namandla lana sibambene nemibuso yobunyama lana sibambene nawomoya emkhathini okuthi ngesikhathi simdonsa uvele emseni ubudonsa umbuso yama udonsela esikhokhweni bese kufuneka lapha abazokuma Mam Mtshweni uhlanganiseni nabafana akuhlanganisa lutho iphungananga manje afuna ukubakhipha lehlo Wisitafuleni mbuli ngikade ngishumayela ngami Ipistol Sengiyaqeda siphindu apha amathambo nansi into engihlukumeza bazamane sesothandaza nansi into ifuna ukungibulala mbuli nansi into hayi bazalwane nangu verse 13 engihlukumeza kaSecond Samuel 9 lithi iBhayibheli mbuli uMephibosheth wahlala eJerusalema lithi iBhayibheli inzama kwahlala uMephibosheth wahlala lithi iBhayibheli wadla continually etafuleni lenkosi wahlala eJerusalem lalela-ke ngikusize akazange ashintshe ukuba unyonga akazange ashintshe ukuba unyonga kalukaphukhakhayi lwakho kodwa amandla kaNkulunkulu abonakaliswa kulokhu ukuthi inyonga sayihlala ematafuleni amakhosi
kwenza wena egcineni. Ngoba wena ufuna into engale kwesiphambano uyogcina uyibuleke. Umusa kaNkulunkulu, umusa kaNkulunkulu wanele bonke. Baqhuma abanenyawo basho beqhuma umbuli bephezulu washo ehleli phansi Mephibosheth wanele bonke. Baqhuma bayaphezulu namajazabo wafuna ichorus labo ehleli phansi Mephibosheth ngoba phelile ubunyonga kodwa manje siphambano asabonakalisiwe ngokuthi nyonga. Hey, Jesus. Hey. Lithi iBhayibheli wahlala. Lithi iBhayibheli Mam Mtshweni wahlala uMephibosheth. La ngifuna idumbu zabafana bakaRispa. Ngifuna uRispa ozophunga ngendwangu ehleli edwaleni kwiposition ye-repentance yokuphenduka endwangwini yesaka ubaphunga ephendukile engabahluleli ethi ngilinde imfula eyovela phezulu ibahlambulule lana. Ngifuna uMephibosheth etafuleni. Funa etafuleni. Funa etafuleni. Lobunyonga ba. Enjalo bishop akangena etafuleni ngoba unesivumelwano esiphakathi kukaJonathan noDavide esimqualifisayo ethi iBhayibheli encwadini yezenzo lesisethembiso esenu nabantwana benu nabo bonke abayobizwa inkosi bevela izweni ngezizwe. Hey, Jesus. Leyetafula lekaMephibosheth ohleli owunyonga ubunyonga bakhe abuqediwe kodwa indwangu yetafula imfihlile ihlazo lakhe ngoba masengane kwetafula ihlazo lethu lisemehlweni abo bonke kodwa nganeno kwetafula masiba ngale kwetafula indwangu yetafula iyasaphosa iyalifihla ihlazo lethu iyalifihla ubunyonga bethu sishumayele ngathi sinamandla kanti sifihlwa indwangu yetafula sihlabelele ngathi sinamandla kanti siphoswa indwangu yetafula. Haleluya sifakaza ngathi sistrong kanti indwangu isifihlile. Ngiseyini unyonga kodwa amandla kaNkulunkulu asabonakalisiwe ngokuthi inyonga sisabatafuleni amakhosi. La akekho umuntu okulesi siquku obona ubunyonga bami ngoba leli tafula nale ndwangu kuvale ubunyonga bami. Kodwa mangisuka lana mayisa ehlunga ibandla ebesebuza amadoda thina amadoda nefuna ukumuka yini uthi umuntu owazihlazo lakhe uthi siyoyaphi masisuka la. Umthetho wethu ngemvelo sizidakwa salanda emathaveni. Umthetho wethu ngemvelo simonondindwa bangahluli lutho sasiyokubuka kanye lukhumuka ukhalo endodeni. Kodwa
njani? Wasa uNkulunkulu wenza ezinye izinto kwatholakala ukuthi uyaqualifya uJonathani ukudla. Kwangena olunye uhlobo kwatholakala ukuthi ngenxa ukuthi waqualify ukungena etafuleni uyaqualifya futhi ukuthi ma owetha beshintsha itafula. Ma etafuleni sekufika umpriest ophethe ubhodo lwamafutha ozogcoba abafundisi ozomgcoba uJonathani ozomgcobe unyonga uzomgcoba Mefiboshethi amgcobe. Ndabezitha ulayini wokugcina wale verse uthi wahlala njengenye yamadodana enkosi. Originally wayengeyona indodana yenkosi. Leyo nto yayimbeka ngale kwiposition yokuthi uDavide amjaje ambulale ngoba ungwena kaSawuli isitha sakhe. Na uDavide engena embusweni wabulala abendlu kaSawuli. uJonathani uthi uMefiboshethi wasindiswa yibo ubunyonga eqashiswe endlini kaMakiri ukuze uMefiboshethi abe on a safe side. Kwafanele abuye kwi-side yamadodana ahlale njengenye yamadodana. Akekho umuntu onamandla okumlahla ngoba uhleli njengenye yamadodana. Mawusaphane ethi uyamnakhuza ethi uyamlahla uDavide uyasukuma ethi ungenye yamadodana. Ekuyazivikela lana khona into engumangalisile wenzama mangifunda iBhayibheli. iBhayibheli lihlukanisa uMefiboshethi ongunyonga elithi iBhayibheli uMefiboshethi kaJonathani kaSawuli. Masalibala amadodana Bishop abunywayo kunoMefiboshethi ofayo. kunoMefiboshethi noma sifana ngamagama. Hayi ngizona basarayi noma amagama ethu shenge enjani kodwa ngine grace nginomusa engenzelwe wona ongenyulayo. Ufika uhlukanisa uMefiboshethi kaJonathani lithi iBhayibheli lona wamvikela uDavide bese limkhipha uMefiboshethi elithi lona waqunywa kanye nalaba abayisikhombisa wafa. Asithandazeni. 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 Jesus. Lithi iBhayibheli bulisa siyathandaza ozayo kimi ngokuba ozayo akasoze amlahlela ngaphandle. Sondelani nesibindi esihlalweni somusa sifafasiwe inhliziyo zenu. Ithi imbongi yasendulo mihlabelela mbuli ithi sihlalo esomusa ngikusona nami ngiguqile ngiwumoni mawungizwe nami. Lalelani sesiyathandaza uthi uPaul ncwadini yabaseFesu sahlu sokuqala ivesi lesithathu akabonga uNkulunkulu osikhethela kuye ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe abakhe. Sesiyathandaza singabekebo likaNkulunkulu. Ayikho into rathebe eyobuye ikwenzeni ngoba ungowendlu kaSibakala. Lithi iBhayibheli
ucebisa umhlangano uhlangane ngenxa yakho uNkulunkulu owahlulela uchithi bese ithi imbongi akakho umuntu onamandla okuchithela khibandla yena ungumfowethu phela usiphathu sivikela sesiyathandaza baphume esiphosheti ngoba ezinye izinto mfokamntungwa esithukwa ngazo singamaqiniso sizenzile mama bethi kumbe siphosheti suka lapha lolunyongana lolu babengamthuki ngento angeyiyo kodwa kusho ukuthi basho unyongo oluqualifayayo ukuhlala etafuleni. Baphume esiphosheti abathi sengiyohlala ishado ngoba usathane usahlulela imihla nemihla bazalwane. Usathane uyasikhipha wemamsithi endlini kaNkulunkulu. Usathane zonke insuku wenzama ufike asitshele izinto esehluleka kuzo, asitshele ukuthi asiqualify kangakanani ukuba abendlu kaNkulunkulu ngenxa izinto esehluleka kuzo. Lalela-ke mfana lithi sesiyathandaza ubesefika ekwahlulela ngobuthakathaka bakho uthi ubhalwa maheveri enqalokho simpressed ngenxa yokwehluleka simpressed ngenxa lesimo lokumbelesele ngaso ngenxa lokunyonga engiyibo ngenxa lokushwabana kwami ombelesela ngakho ngenxa yokuba yinsonte engiyikho ngenxa yalokho ngenxa yalesisimo ayabakangizwa labantu ukuthandaza nabo ukhishelwe lesisimo umpristi mabe singekho lesisimo yiso esenza ukhisha umpristi omkhulu. Umpristi omkhulu wena besitha akuyena umpristi wabalungileyo ngoba bafeyile ukuyilungela ngokwabo, kodwa umpristi omkhulu wenzela ukuthi azothi kwabangalungile mana emva kwami. Hey, Jesus. Ngihlushwa abazalwane bapha abantu ababuka umbango weSABC 2. Ngihlushwa abantu abahohomuzo, abantu abangafuni ukutshela i-advocate. Nayintombazana yomsuthu inkathaza igrayisiwe, igrayiswa nge-advocate. Kufuneka itshele i-advocate ukuthi ibhodlela likaphoyizeni amphuzisa lo muntu, bese ithi advocate ngenxa yalokho ithi lento leludaba lwami kamphuzisa uphoyizeni kawufaka kujusi, bese ithi advocate. Bese uthula mawusutshele mina ungethusa ukuthi isitha sibhodla kangakanani. Mawusutshele mina ungashayikwa amaphepha
wathembekile ulungile ukuba nithethelele zonke kulezi zono zonke nivumileyo ebese nihlambulula kukho konke ukungalungi nasayintweni ongayivumanga nasayintweni ongasaziyo athi yonke into ungalungi sengiyogeza wena buyela ngapha undaba lwakho lubi kakhulu buyela emva kwami buyela emva kwami ungabisakhuluma God usewakwazi ukuthola indwangu yamasaka wayibeka phezu kwedwala wahlala kulo lalela Mamsindi uthi uNkulunkulu uMoses woza kimi lakini kunendawo uyothi ukufika kimi ufike umedwaneni indawo ikimi woza kimi okwakho ukuza kimi mawusufika kimi ufike umedwaneni mawusumile edwaneni idwala uzolivula ngoba idwala leni bafana bakithi alizange livulwe izandla zezoni ngokomthetho wamaJuda nowamaroma khabo idwala leli savulelwa lona phakade abakwazi ukulunguza emaphakadeni bathi ubonakale yundle ehlatshiweyo kusukela kwaphakade lavulwa ngenxa yakho hawumoni uthi ubuse uma edwaleni bese usathandaza ehlobuzana bese wenzana akhulume ngalo umfana waseThasu akhulume ngalo umfana kithi lo ubusuku waseThasu athi idwala leli uIsrayeli waphuza kule hlanye kodwa leli idwala isimangaliso sedwala athi ohlabelelayo idwala lethu alifani nelabo nezitha zethu ziyakwazi lokho athi umfana waseThasu idwala wathi basebomile nabakhiphela amanzi baphuza bathi babeqeda ukuphuza bathebe lasukuma emva kwabo laba neyawo labanathela abese bishop ithi mbongi icilongo ithi uJesu lidwala ehlane la umpheme wophephela ijamini ulithusi sondelani kuyo intsha liphilileyo lengatsho abantu kodwa manje selaba inhloko ikani uKristu abe mkhulu ukunawe kuba kuyaza kulona udaba lwakhe usosibulale gcine ufuna ukwenza into ngokuphumelele ukuba yiyo hayi wenibona ngeke ngithandaze ngabasho ukuthi apostoli waseThasu Mamsindi khathazwa ukuthi uyakholwa bashumayela udele yonke into kodwa uzwa impi yesono emalungeni omzimba wakhe khathazwa ukuthi wenzama lalela ukuthi uthini lo mzalwane uthi yena makuthiwa khona umuntu okwazi ukukhuluma ngezilimi zabantu nezengelosi uthi yini lo muntu uthi I can publish till tomorrow morning ngibiblisha ngikhuluma into engingayaziyo imina loyo athi kodwa akamfoka mntungwa angazi ukuthi kwenzekayo lagi
angiyeke bishop ngoba khona ama-theologian yazi ukuthi athina ama-theologian athi labhalwa ngephutha leli kwangafanele libhalwe leli athi umpostoli wokimi athi kwangafanele umpostoli omkhulu kangaka athi wokimi mina muntu wosizi ubani oyongikhulula bese angithi uthayeni uyakwazi ukuthandaza abese yathandaza nkulunkulu ngicela ungisize uthathe ubuthakathaka obusemzimbeni ngicela ungisize nkulunkulu ngoba nayo ingelo sikasathane yangimukula baba yangishaya yangishiya nenkwethe emehlweni malifika izulu lim-athenda uyahlupha nami thandiseizibeke masibheke awazini ukuthi umusa malini ngenyawo sithandaze umusa kaNkulunkulu sobonakele amandla kaNkulunkulu bishop abonakaliswe lokhu ukuthi izinyoka sehleli etafuleni lamakhosi amandla kaNkulunkulu mamnyangeni awakhona ekuthenini zisukumile asekuthenini kodwa izinyoka sesihlele etafuleni lamakhosi umusa kaNkulunkulu oqualifyisa abangaqualifyi usubathathile wababeka etafuleni lamakhosi uma uNkulunkulu eyenza lento uthi uJesu kumaJuda nina pasopani ngoba nkoni idaba neziphingi zingena ihlubulundela size siyofika embusweni kaNkulunkulu asithandazeni bakhona abantu bakaNkulunkulu la endlini bakhona abantu bakaNkulunkulu kuleli tente abawuzwile umusa kaNkulunkulu bamemeza emgodini la isitha sithi sibangcwabela khona ngoba isitha silwa noqeda njalo ngempilo yethu kodwa icebo likaNkulunkulu liyasivusa lisiphakamise njalo labo bantu ngifuna ukuthandaza nabo labo bantu abathi ngizwile udaba likaMefiboshethi and ngidecidile ukuthi sengiyoba wendlu kaNkulunkulu kuze bese kupheleni kwensuku zami ayikho into eyongisusa etafuleni likaSimakade sengiyohlala khona ngifuna labo bantu abazothi lethani indwangu yetafula izomphosa ifihla ubunyonga babo ngifuna abantu bazothi ufuna urispa ngiyababona laba bakhulumayo ngifuna urispa ke manje ngiyababona laba babahlebayo ngiyababona laba babahlekayo ngiyababona laba bazazi zonke indaba zabantu kodwa ngifuna urispa abazophunga ngifuna abazophunga phezu kwalabafana abancane ababizwa uNkulunkulu ngifuna abazophunga phezu kwalabesifazane abancane ababizwa uNkulunkulu ngifuna abazophunga abazothi ngeke inyoni zikhipha amehlabo sikhona ngeke badliwe izinkonyama sikhona ngifuna urispa
ngifuna orizwa, ngifuna abazofunga, ngifuna abazohlala, ngifuna bendwangu, ngifuna laba bathi ngidonsa indwangu yesaka sengiyahlala manje edwaleni, ngifuna laba bedwala abathi sengiyahlala edwaleni angisayi ukusuka kuno, ngiyolinda imvula kaSimakade ize yehle ezulwini ihlaphulule lezidumbu. Oh, okay. Ezinye idumbu zethu, abantu bethu, njengoba silanje sibusisekile, sathana ubhizi bagxisha inyawuphe, bagxisha ama-drugs lapho bekhona. Ingane zethu zikuma-drugs, ingane zethu zisetshwaleni, idumbu zabantu bethu banqunywe amakhanda. Ngifuna namhlanje udonse indwangu yesaka, hlale phansi edwaleni eliwuKristu Jesu, bese uyaphunga uthi kodwa ngeke isitha simkhiphe amehlo ngisekhona. Ngifuna urizwa namhlanje abathi zafa iy'ngane zethu, ama-drugs zafa, iy'ngane saphela amathaveni, bese bethi kusukela namhlanje ngidonsa indwangu yami yesaka ngizohlala phansi. Faka amehlo, uphakamisa izandla, siphambi kukaNkulunkulu. Uvala amehlo, uphakamisa izandla zakho. Sizovula umlomo wakho uqale ulikhulume lolu daba kuNkulunkulu. La ngiyafuna kuphuma abantu becebo likaNkulunkulu. Lana ngifuna abantu abathi kuyozivikela, kuyozihlenga, kuyoze kunimvule ezulwini, ibahlambulule, ibangcwelise, kuyoze bavuke, kuvuka abapristi, kuvuka abaprofethi, kuzo lezidumbu, kwaze kuvuka abantu bakaNkulunkulu. Siyathandaza lana, ngifuna bathathe iy'nqumo abathi uNkulunkulu yikhaya lami, kuyoba uMefibhoshethi phakathi kwalo muzi. Bishop Thwana, ngicela uzothandaza. Lana ngiphambi